angel now watching over me, comfort and inspire me to see our journey through. Can I be your friend indeed, from all care set free? The clouds would pass away, and I'd be an angel too.
sejahtera bagi kita semua. Kita akan mulai di dalam ibadah kita, khususnya pada hari ini kita akan memperingati Hari Ibu. Terlebih saya mengucapkan kepada ibu-ibu sekalian, semoga Tuhan memberkati setiap ibu-ibu dengan kesehatan yang baik, dengan berkat kelimpahan, sehingga mereka semua dapat menjadi contoh yang baik di dalam keluarga, terang dan garam di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita persiapkan diri kita di dalam ibadah kita hari ini dengan bersaat teduh. 我们的主伟大，最有能力，他的智慧无法自夺。耶和华扶持谦卑人，将恶人倾覆于地。 我们同心祷告， kita bersatu hati berdoa。 爱我们的天父， 我们满心感谢赞美你的恩典。 今天早上你再次给我们有机会来到你的面前， 来敬拜你， 赞美你， 聆听你的话语。 特别今天早上 我们又庆祝母亲节， 求你帮助每位母亲， 祝福他们， 给他们有健康的身体， 让他们能够成为好的榜样， 在他们的家庭， 也能够成为光和圆在他们的生活上。 神啊， 求你也帮助带领我们印尼国家和大雅期城市， 求神你远离肺炎细菌， 求你也帮助每一位 医生、护士， 给他们有力量、有健康的身体， 有能够侍奉得好他们的在工作上。 谢谢你上帝， 今天早上的聚会， 从头到晚我们就在你的圣手当中， 求你帮助带领， 特别你的仆人牧师母的翻译的 谢丽莎姐妹， 求你帮助给他们有聪明智慧， 能够同感一灵得以造就。 我们再次就在你的圣手， 今天早上的聚会， 我们求上帝祝福带领， 我们如此祷告， 乃是靠主耶稣的名求， amin。 Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan. Ya, sudah 7 minggu kita tidak beribadah bersama-sama. Ya, tapi hari ini kita mulai beribadah. Mohon Bapak Ibu semuanya dapat mengikutinya dengan serius. Walaupun di rumah tidak apa-apa. Yang penting hati kita siap memuji Tuhan. Hati kita terbuka untuk Tuhan. Ya, walaupun pemerintah menerapkan tentang protokol kesehatan bahwa kita harus jaga jarak, kita tidak boleh berkumpul, harus sering cuci tangan, pakai masker, makan makanan bergizi, tidak boleh keluar rumah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID ini. Tapi itu bukan berarti membuat kita harus surut iman kita, melainkan justru kita harus lebih giat lagi mencari Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui apa? Ya, ibadah ini, melalui ibadah online, baca Alkitab, berdoa sungguh-sungguh ya Bapak Ibu yang jangan takut, jangan bimbang, tetap hati kita percaya kepada Tuhan karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang layak kita sembah. Mari dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian kita, ku nyanyi haleluya. Mari kita persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Dia Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang kuat, yang perkasa. Katakan kepadanya, Bapa, aku datang. Ini hati kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada
hukum Taurat yang kelima mengajarkan kepada setiap kita, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, hari ini kita merayakan Hari Ibu. Hari ini kita memperingati bagaimana kebesaran seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya, melahirkan kita ke dalam dunia ini. Dia bukan saja melahirkan, tapi dia mendidik, menjaga, merawat kita, sampai kita semuanya bisa tumbuh menjadi apa yang sudah kita berikan sebagai anak-anak kepada ibu kita. Ya, kita bisa mendengarkan nasihat mereka, menjalankan nasihat mereka. Ya, kita bisa melindungi mereka, memelihara, membahagiakan mereka. Mungkin hal-hal kecil yang ada yang sudah Tuhan berikan bagi kita bisa kita bagikan kepada mama kita yang tersayang. Mama kita adalah malaikat yang Tuhan titipkan bagi kita, yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi kalau kita mampu memuliakan Tuhan yang tidak terlihat dengan mata kita, terlebih kita harus bisa memampukan diri kita mencintai, mengasihi, menyayangi mama kita yang ada di depan kita. Sayangilah mereka, cintailah mereka. Mari kita angkat pujian suara Mama Tak Sengi. Dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Indonesia.
wajiblah kita sebagai anak-anak menjalankan perintah Tuhan. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Sabda Tuhan adalah suluh yang menuntun dan menerangi jalan hidup kita. Biarlah semua umatnya berseru memuliakan Allah kita yang maha besar, Allah kita yang maha agung. Bersatu hati kita dengan iman memuji Allah kita yang luar biasa, yang menguasai langit dan bumi. Jadi layak kita sembah dan puji kebesaran Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Mulia bagi Allah. 2 ayat dalam bahasa Mandarin, 1 ayat dalam bahasa Indonesia. 荣耀归天父，他爱恋不舍，为救我们罪人赐下独生子，主也甘心情愿为我们舍命，要开一个恩门，赐我们的神。赞美主，赞美主，天地堂出他名。赞美主，赞美主，万民都当欢喜。却做圣子耶稣，可群尽天父，他已成功救赎，荣耀归天父。三的赦罪恩典一主而光赐，无论什么罪人靠主都得赎。你罪恶是最终，若真心不义，主历史梦失眠，永远不再听。赞美主，赞美主，天地康存他名。赞美主，赞美主，万民都当欢喜。却做圣子耶稣，可群尽天父，他已成功救赎，荣耀归天父。Undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan masuk ke dalam pujian ayat ketiga. Yang mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Ngaplah penebusan mulia baginya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Ngaplah penebusan mulia baginya. Ngaplah penebusan mulia baginya. Memasuki pengakuan dosa. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita menenangkan hati setiap kita. Kita berlutut di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal.
Amin. Saudara, mari kita telah dimerdekakan dari dosa dan kita telah menjadi hamba Allah. Inilah posisi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diberikan status yang baru. Oleh karena itu, mari apabila di dalam kehidupan kita ada yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita dengan penuh kerendahan hati datang di hadapannya, mengaku atas seluruh kesalahan kita, karena kita yakin dan percaya bahwa darah Yesus Kristus akan menguduskan setiap kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa pengudusan sedang kita alami dan terjadi dalam hidup kita. Mari kita penuh dengan kerendahan hati, mengintrospeksi diri, kita masuk di hadapan tata Tuhan. Mari kita mengoreksi diri, mari kita berdoa dalam hati. Ya Tuhan, makasih. Kita katakan salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan, salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Katakan amin. Amin.使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，将在阴间第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而广的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 请经文 responsoria。哈拿岛颂耶和华，哈拿祷告说：我的心因耶和华快乐，我的脚因耶和华高举，我的口向仇敌张开，我因耶和华的救恩欢心。自以耶和华为圣，
除他以外没有隔壁的，也没有海是像我们的神。素来保住的，凡作用人求实；戒恶的再不戒恶，不生育的生了7个儿子，多有儿女的反倒衰微。耶和华舍人死，耶和华舍人活，舍人下阴间，也舍人往上升。他使人贫穷，也使人富足；使人卑微，也使人高贵起来。与耶和华争竞的必被打碎，耶和华必从天上以泪攻击他，必审判敌敌的人，将力量置于所立的王，高举所高者的脚。Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Sama-sama. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Amin. Yosum. Gloria Patri. Silakan duduk。我们又预备我们的心灵听神的话语，选我们来唱诗247 首。Kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat ujian KPPK nomor 247. Limpahlah pialamu. Maju你一切灵性，当今天父之妙一起找出生命的原因，求主必成全为你。现在主有充满你心知道吗？你要将心灵才干，如空明交出手里。现在主有充满你心知道吗？充满圣灵能力，要将你的空明人和救主保持同一心，揭发自己可前来，协同西方前你所有在座宝座前等候，主神也充满喜欢，现在主有充满你心知道吗？你要将心里才干，如空明交出手里，现在主有充满你心知道吗？你充满圣灵能力。Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah.
Shalom dan salam sejahtera bagi kita. Shalom 大家祝平安。 Kita bersyukur setelah sekian lama Tuhan membuat kita untuk banyak merenung di rumah. 即個也感謝上天，因為上天本次個按多時間來思考。 Hari ini kita mau bersama-sama menikmati ibadah di hadapan Tuhan. 今本日即個我來兩邊來相處，即飛和上天面前。 Walaupun dibatasi oleh ruang, 雖然即個本空間來攔住， tapi tidak membatasi roh kita bersekutu dengan saudara-saudara kita dan juga dengan Tuhan. 但係無能夠來攔即個連兩邊同弟兄姊妹同上天來一齊同在。 Tidak terasa hampir 2 bulan, 無感覺到已經都2個月， tapi saya percayaท่านยังไง setiap 相信 kita 每日即個 dikuatkan oleh Tuhan, 上天會本即個力量， diberikan penghiburan 本即個有快樂嘅心， dan diberikan kekuatan. 本即個有能力， Sehingga hari ini 直到今日， kita boleh beribadah 即個能夠自行即飛， dan merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. 能夠來相處，讓俾上天嘅愛和即個心中， Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. 即個同心來禱告。 Waktu bukan menjadi ukuran, ruangan bukan menjadi ukuran, tetapi roh kami yang boleh dipercayai untuk boleh bersama dan bersekutu baik dengan sesama maupun denganmu Tuhan. Itu merupakan anugerah yang terindah. Kami boleh setiap saat merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Bukan karena kami tidak di dalam rumah ibadah, kami tidak bisa beribadah. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kerinduan kami sampai di hadapan-Mu, Engkau mendengarkan setiap isi hati kami, dan Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu Tuhan di pagi ini, ketika kami boleh kembali memulai ibadah live streaming ini. Tuhan, Engkau bekerja, mengurapi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, mengurapi juga kedua hamba-Mu yang berdiri di atas mimbar ini. Dengan kuasa dan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami boleh bersama mengikuti ibadah ini. Dan terlebih lagi Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat kami di hadapan-Mu. Berkatilah mereka, kuatkan, hiburkan, biarlah mereka boleh siap mendengarkan kebenaran-Mu melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah. Terangi setiap hati kami, agar kami boleh melakukan kebenaran-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita memperingati Hari Ibu. 即個都慶祝母親節， Banyak kita mungkin sudah menantikannya. 按多可能即個都已經等等嘅個日子， Tidak salah kalau saya mengucapkan selamat Hari Mama 係無錯，係我恭祝大家母親節快樂。 untuk setiap mama yang ada di dunia ini. 本所有和世界上嘅母親， Atau mungkin juga untuk mama yang kita kenang di dalam hidup kita. 可能一般嘅條媽即個樣邊要記得嘅人和即個成發行嘅。 Ketika seorang ibu melahirkan anaknya, 當一隻母親用一隻生年嘅時候， pasti dia punya harapan. 一定佢有一隻盼望， Dia punya pengharapan. 佢有盼望。 Ketika dia mulai membesarkan anaknya di dalam kandungan, 當佢樣邊用嘅生年和嘅胎空嘅時候， dia sudah mulai memikirkan rancangan-rancangan ke depan yang ingin dia persiapkan untuk 佢 anaknya. 天要咩呢？咩計劃佢一批本嘅生年呢？ Lalu ketika anaknya itu mulai bertumbuh besar dan lalu dia besarkan pelihara, dia juga punya rencana di dalam hidup. 然後當嘅生年慢慢狀態時候，佢一樣要按後嘅計劃本嘅生年。 Artinya setiap ibu ataupun setiap orang tua punya pengharapan untuk anaknya. 意思講到每一隻媽媽、每一隻老人家一定要嘅盼望對嘅生年。 Berbicara tentang pengharapan, 喺呢個講到一隻盼望嘅事， di dunia ini 和世界上 tidak ada manusia yang tidak punya pengharapan. 每一隻人本後冇盼望嘅。 Dari sejak dia dilahirkan, 當從佢出世時候， dia punya pengharapan. 佢一定要盼望。 Saya masih ingat ketika saya masih dari sejak kecil.
ngài記得當ngài行些時候， saya punya pengharapan. ngài要盼望， Apa pengharapan saya? ngài盼望係咪呢？ Saya rindu sekali ngài ăn給每一先， ketika saya sudah menjadi dewasa. 當ngài係咗胎嘅時候， Saya bisa di kuliah di fakultas kedokteran. ngài能夠讓病讀胎學和醫學嗰啲片實， Saya rindu saya bisa menjadi seorang dokter. ngài要盼望嘅是ngài能夠成為一個醫生， Saya bisa memberikan pertolongan, ngài能夠救人家， merawat orang-orang yang sakit. 照顧嘅條不平嘅人， Saya begitu rindu. ngài就要按胎嘅給每一先， Itu pengharapan saya. 你就係ngài盼望， Tapi Tuhan berkata lain. 但係上帝講係別樣嘅， Tuhan bilang 上帝講， di dalam hati saya, 和ngài嘅心胸， saya memanggilmu. ngài喊你， Saya memanggilmu. ngài喊你， Bukan menjadi dokter jasmani, 唔係肉體嘅醫生， tapi menjadi dokter rohani. 但係學靈命康嘅醫生， Dokter rohani 你就成為靈命康嘅醫生， yang bisa memberikan kesembuhan 能夠醫治人家， bagi jiwa-jiwa yang terluka. 對嘅條傷害到嘅靈， Memberikan pengharapan 本嘅人要盼望， bagi jiwa-jiwa yang mengalami duka. 嘅條要傷心嘅靈， Ketika saya mendengar ini, 當我聽人樣嘅時 saya 候， bergumul, 我學掙扎後， Tuhan, 上帝啊， inikah panggilanmu? 係你責我嘢呼召， Inikah jalan yang Tuhan pilih? 係咪呢條路而先本我嘅？ Dan saya berusaha ikut di dalamnya. 然後我努力一停落去， Pagi ini, 今日就是 ada seorang wanita 有一隻妹仔， yang memiliki pengharapan besar di dalam Tuhan. 佢喺學上帝裡面有安泰嘅盼望， Dia memang tidak tahu apa yang mau Tuhan rancang, 佢唔懂得唔知道上帝嘅計劃係乜， tapi dia meletakkan pengharapan itu di hadapan Tuhan. 但係佢放嘅就盼望學上帝嘅腳下。 Perempuan ini 呢隻妹仔， bernama Hana. 嘅名喊到 Hana。 Hana adalah seorang yang Tuhan belum kasih kesempatan untuk memiliki anak. Hana 係一隻妹仔，因為上帝係咪本佢機會要生人呢？ Walaupun suaminya Elkana sangat mengasihi dia, 雖然佢丈夫都係以利天啊，按樣本愛錫佢， tetapi Tuhan belum mengizinkan dia untuk memiliki anak. 但係上帝望演示佢本佢要隻生人， Dan akhirnya suaminya mengambil lagi seorang istri bernama Penina. 然後佢丈夫又再有一隻妻子喊到比尼娜， Dan Penina bisa memiliki anak. 然後比尼娜都要生人， Karena itu Hana sangat bersedih hati. 所以Hana都感覺到按傷心， Seperti yang kita baca di dalam ayat yang pertama ini. 按唱何天節切嘅來讀嘅。 Dia bilang, aku Tuhan bersuka cita. Hana 樣本講， Tuhan engkau meninggikan tandukku. Hana 禱告說：我的心意耶和華快樂，我的腳因耶和華高舉， Karena mulutku mencemooh aku. 我的口向仇敵敞開。 Penina mencemooh Hana. 樣本比尼娜講唔好嘅事對 Hana， Karena Hana tidak bisa punya anak. 因為 Hana 唔能夠有生人。 Setiap tahun kalau mereka berangkat ke Silo 每一次喺當每一年嘅得去示羅嘅時候， untuk mempersembahkan korban bakaran, 我嚟奉獻本上帝嘅時候， pada saat itu yang menjadi imam adalah Imam Eli. 嘅時候對於一隻先知喊到以利先知， Pada saat korban bakaran itu selesai dipersembahkan, 當嘅奉獻咧做係嘅時候， maka Elkana sebagai kepala keluarga akan membagi-bagikan bagian dari bakaran itu. 然後以利天啊，佢都會分本每一人嘅奉獻嘅東西。 Setiap kali hanya menerima satu bagian, 每一次 Hana 都得到一份嘅， karena dia belum memiliki anak. 因為佢係冇要生人。 Sedangkan Penina diberikan beberapa bagian untuk anak-anaknya. 喺邊年啊，佢都得到要幾多份，因為要發本嘅生人。 Lalu mulailah Penina mencemooh Hana. 然後邊年啊都開始會講嘅就傷心嘅話對 Hana。 Akhirnya Hana begitu sedih 嘅時候 Hana 都很傷心， ketika pada hari itu, 因為嘅日佢記得， pada saat mereka sedang bersama-sama beribadah, 因為當嘅一切一樣俾來積飛嘅時候， mempersembahkan korban bakaran. 一樣俾來奉獻本上帝嘅時候， Dan ketika Penina mulai lagi mencemooh dia, 嘅邊年啊一樣俾再講唔好嘅話對 Hana 時候 hati Hana begitu sakit. ，Hana 心很痛， Dia menangis, 佢都叫 sangat sakit. 很痛，
Lalu dia berdoa di hadapan Tuhan. 然后佢都喺上天面前嘅禱告， Dia berdoa dengan suara yang terisak-isak. 佢禱告用嘅叫聲嚟禱告， Mungkin dalam tangisannya dia berkata, Tuhan kenapa harus seperti ini? 佢都學嘅禱告中學嘅叫做佢講上天做咩會咁樣？ Setiap tahun aku berangkat pergi 每一年我都去 di dalam rumahmu. 學人新店， Tapi setiap kali aku harus menangis seperti ini. 但係每一年我都有人樣叫， Lalu dia berkata, 然後佢都講 Tuhan, 上天啊， aku mau berharap kepadamu. 我愛盼望對你， Aku mau berharap padamu. 我愛對你有盼望， Aku percaya engkau akan memberikan pertolongan. 我相信你會幫助我， Karena engkau juru selamatku. 因為你係我嘅救主， Engkau akan membebaskan aku 你會幫我脫離一切， dari situasi ini. 要咁樣嘅情形吼， Karena itu dia katakan di dalam ayat yang pertama ini. 所以學鐵一切嘅變實嘅人樣講， Dia meyakini 佢相信 Tuhan akan bekerja. 上天會做工， Dan berkata Tuhan akan meninggikan tandukku. 讓病佢講上天會救我， Ini merupakan gambaran dari seekor lembu. 你就都喊到讓病佢嘅能夠看到一條牛嘅意思， Lembu dengan tanduknya itu. 牛要嘅一個， Ketika dia mendongakkan kepalanya ke atas. 上嘅牛看上嘅時候， Itu melambangkan kekuatan. 都係讓病嘅記號，都係要嘅太嘅力量， Dan juga ada peninggian di dalamnya. 都係要讓病佢看要教嘅事情， Jadi pada saat itu, 所以嘅時候， Hana yakin di dalam gambarannya. 漢娜相信學佢看嘅人嘅想象吼， Ketika dia mendongakkan kepalanya kepada Tuhan, 當佢啱嘅頭向上去看嘅時候， Tuhan akan meninggikan dan memberikan kekuatan kepadanya. 上天一定會靠自己，上天一定會幫佢力量， Karena seperti dalam ayat kedua, 因為學天一切嘅俾實講， tidak ada yang kudus seperti Allah. 只有耶和華為聖， Karena dia adalah gunung batuku. 除他以為沒有可比的， Perkataan gunung batu 也沒有辦事像我們的神，嘅就讓病講到上天嘅避難所。 ini merupakan ungkapan yang sering dilontarkan oleh orang-orang Israel pada zaman dulu. 呢句話係按照以色列人舊時候按時上嘅都講出來嘅句話， Kalau kita menggambarkan gunung batu, 係即個講到一隻避難所， pada gunung batu kita bisa merasakan ada perlindungan. 係有避難所之後會感覺到即個有一隻安全嘅心。 Ketika kita berlindung, 當即個病人學嘅變嘅時候， kita merasa aman 即個感覺到安全， karena kita tahu 因為即個知道， kita berlindung pada yang kuat. 因為即個病人依靠嘅就有力量嘅， Itulah pengharapannya Hana. 你就對嗰邊哈拿嘅盼望， Dia mau berlindung kepada Tuhan. 佢係佢愛嗰邊依靠求上天救佢， Kenapa? 做埋呢？ Karena yang pertama Tuhan itu kudus. 因為天係上天嘅聖潔， Dan yang berikutnya, 天嘅主係 Tuhan itu tempat perlindungan. 上天嘅主係即個能夠依靠、能夠即個托救嘅地方。 Dia tidak perlu lagi takut melihat musuh di 佢 sekelilingnya. 都唔是驚怕來看嘅到敵人， Karena dia tahu 因為佢知道 dia punya perlindungan yang kuat. 佢有一隻讓病能夠救佢嘅就 Perlindungan 有 yang 力量嘅， teguh. 讓病要堅強嘅避難所。 Karena itu, 所以 pengharapan itu ada di dalam Tuhan. 其實係讓病盼望喺學上天嘅裡面， Hana tahu 因為哈拿知道， dia tidak boleh meletakkan pengharapan kepada yang lain, 因為佢唔做得放下嘅盼望和劈邊人嘅心胸， tapi dia harus letakkan pengharapan itu di dalam Tuhan. 你就盼望只要能夠放學上天嘅裡面， Di luar Tuhan 和上天以外 tidak ada perlindungan, 冇一隻依靠嘅， tidak ada kekuatan, 冇力量， tidak ada yang namanya penghiburan. 冇讓病人能夠來搬出個安心。 Karena itu letakkan pengharapan itu di dalam Tuhan. 所以呢個愛放嘅就盼望和上天嘅注重， Dan selain itu, 然後係樣嘅， Hana yakin 哈拿也相信， di balik pengharapan itu ada kemuliaan Tuhan. 所以就盼望要上天嘅榮耀， Ada kemuliaan 佢 Tuhan. 係要上天嘅榮耀。 Ketika dia menaikkan doa ini di 當 hadapan 佢 Tuhan, 按樣禱告對上天嘅時候， dia yakin pengharapannya tidak salah. 佢知道嘅盼望係冇錯嘅， Karena pengharapan di dalam Tuhan itu 因為喺上天裡面呢有盼望， akan memberikan kemuliaan. 會帶來榮耀。 Di dalam kitab Roma 5,
荷羅馬書ที่5章 ayat yang kedua. ที่2節嘅เป็นสัต Sini mengatakan, ยังเป็นอย่าง講 oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 因為錯嘅เป็นสัต要一隻業內信心都係從上天嘅恩典，同嘅隻恩典項，即係能夠有盼望，要得到上天嘅榮耀。 Jadi ketika Hana berdoa di hadapan Tuhan, 所以當哈拿禱告和上天面前嘅時候， imannya itu melahirkan pengharapan. 佢嘅信心能夠帶來有盼望， Imannya itu membuat dia berharap kepada Tuhan. 佢嘅信心帶來一咩叫安泰嘅盼望對上 Dan 天， iman yang berharap ini 你就有盼望嘅信心， akan menerima kemuliaan 要 Tuhan. 係能夠得到上天嘅榮耀。 Di dalam 1 Korintus 13和哥林多前書第13章， ayat 13 mengatakan, 安樣講到 ada 3 hal yang penting. 有3樣事情重要嘅， Iman, 信心、 pengharapan, 盼望 dan kasih. 就係愛， Yang terbesar adalah 最大嘅就係 kasih. 愛。 Jadi kita melihat 所以即刻能夠看到， antara iman dan pengharapan 你就信心同盼望， adalah 2 hal yang sangat erat. 都係兩件事情很親密嘅。 Orang yang punya iman 人有信心， pasti dia akan berharap. 一天就會有盼望。 Berharap kepada siapa? 盼望對乜人呢？ Berharap kepada Tuhan. 就係盼望對上天。 Dalam ayat ketiga dan keempat sampai kelima, 第3節、第4節，然後到第5節嘅邊實， di sini diceritakan bagaimana ada sesuatu yang diubahkan, 都係嘅邊實講到要讓病得到改造嘅， sesuatu yang Tuhan kerjakan 都係要上天工作好嘅邊實嘅， di dalam pengharapan itu. 錯嘅盼望嘅裡面， Sini dikatakan, 都係講到， janganlah kamu selalu berkata sombong, 對此間無免意講嘅到驕傲嘅話， janganlah caci maki keluar dari mulutmu, 莫講到嘅到唔好嘅話講出 karena 來， Tuhan itu Allah 因為上天係 yang 神， maha tahu 佢一切佢 dan 都 oleh 知， Dia 所以因為有佢。 perbuatan-perbuatan diuji, 此個行為，佢都能夠嚟看， busur pada pahlawan telah patah, 佢到一切都已經攤平， tapi orang yang terhuyung-huyung 但係佢到人 pinggangnya 人， berikatkan kekuatan. 他跌倒的人以力量施 Siapa 了， yang kenyang dahulu 所以來保釋者 sekarang menyewakan dirinya karena makanan, 反作庸人求事， tapi orang yang lapar dahulu 再不借， sekarang boleh beristirahat. 現在生意 Bahkan seorang yang mandul 知道不生的 melahirkan 7 anak, 生了7個兒子， tetapi orang yang banyak anaknya 多有兒女的 menjadi layu. 反倒衰 Ini 微。 gambaran 呢隻這個能夠看嘅真理。 ketika seseorang berharap 當一隻人要盼望嘅時候， ada sesuatu yang berubah. 都係要東西要事情會改變。 Perkataan Hana di dalam ayat kelima 都係讓病漢啊講好第5節嘅其實， menggambarkan keberadaan dirinya. 都係講到讓病佢嘅本人， Dia orang yang mandul, 佢係一隻唔能夠要生人啊， tapi akhirnya bisa melahirkan 7 anak. 但係佢能夠要生人，其實 Orang yang banyak anaknya 佢就按到生人啊， menjadi layu. 都係會讓病衰微。 Kenapa? 錯埋咧， Ketika Hana selesai berdoa di dalam bait Allah, 因為當按漢啊到係教學聖殿嘅時候， Allah mendengar doanya 都係上帝神堂嘅禱告， dan Allah membuka kandungan Hana. 然後上帝祝福嘅胎 Dari situ Tuhan memberikan anak kepada Hana. 嘅時候，上帝都讓病祝福漢啊要生人。 Kita melihat 此個能夠看到。 ketika orang yang berharap kepada Tuhan, 當人家要讓病盼望對上帝嘅時候， Tuhan tidak pernah mengecewakan. 上帝無千風其失望。 Orang yang berharap kepada Tuhan, 上帝人對上帝有盼望嘅， dia tidak pernah kecewa. 佢都無先失望。 Kita melihat 即個能夠 ini 看， satu bukti yang nyata. 你就係按正確嘅證據， Pada saat Hana berseru dengan iman di hadapan Tuhan, 讓病當哈拿呼召上帝用嘅信心嘅時候， Allah mendengar harapannya Hana 佢係讓病神堂嘅盼望， dan Allah menyatakan jawabannya 然後上帝本佢嘅回答， dan Hana ditinggikan.
然後哈拿本上天樣病求其， Jadi pengharapan itu di dalam Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. 所以盼望和上天裡面冇本次嘅樣病感覺到失望。 Dalam Roma ayat 5, dalam Roma pasal 5 ayat 5, 和羅馬書第5章第5節嘅篇上， dan pengharapan tidak mengecewakan. 所以盼望冇本次嘅樣病失望。 Kenapa? 做咩呢？ Karena Allah telah mencurahkan itu di dalam hati kita oleh Roh Kudus 因為有聖靈樣病已經本次嘅和次嘅身項， yang telah dikaruniakan kepada kita. 都係已經半面一次嘅人。 Ketika kita berharap sama Tuhan, 當次嘅要盼望對上天嘅時候， Tuhan mendengar. 上天能夠聽， Roh Kudus bekerja, 聖靈會工作， mengaruniakan itu di dalam hati kita. 本次嘅和次嘅心項。 Tapi pengharapan yang kita miliki 但係次嘅要嘅就盼望， bukan menurut kehendak kita, 唔係照本人次嘅需要， karena harus menurut kehendak Allah. 但係愛樣病上天嘅需要。 Di dalam ayat ke-6 sampai 10, 和第6節到第10節嘅篇上， Tuhan mematikan dan menghidupkan. 耶和華使人死，也使人活， Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. 使人下陰天，也使人往上升。 Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. 他使人貧窮，也使人富足； Ia merendahkan dan meninggikan juga. 使人卑微，也使人高貴。 Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. 他從灰塵裡抬起貧寒的人，從糞堆真地把窮乏人 Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. 使他們與王子同坐，這是榮耀的作為。 Sebab Tuhan 因為上帝 mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. 地的柱子屬於耶和華，他將世界立在地上。 Dalam ayat yang ke-7 mengatakan ia menegakkan orang yang hina dari debu, mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. 他從灰塵裡，他救兵漢人，從糞堆從地把窮乏人，使他們與王子同坐，得知榮耀的作為。 Bahkan dikatakan Tuhan yang punya alas bumi. 對，講到因為上天有嘅天橋嘅天， Kalau Tuhan bisa mengangkat orang miskin, orang yang hina dari dalam kekelaman, 係上天能夠搞起嗰條窮人，嗰條本嘅羞辱嘅人，和嗰隻辛苦嘅時候， dari debu, dari lumpur. 和嗰條年泥，和嗰條塵灰， Bahkan dia yang meletakkan alas bumi itu. 因為佢放嘅天橋嘅天， Artinya apa? 意思講到咩呢？ Tuhan adalah Allah yang berdaulat. 就係上天佢有樣病主權嘅神。 Kedaulatan Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. 對，上天有主權咧，都係能夠改一切， Ia yang mengubah apa yang tidak ada menjadi ada. 佢能夠改嘅到冇一邊都有。 Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, 當樣病上天一直創造萬物嘅時候， Tuhan menciptakan bukan dari yang ada, 上天創造咩有東西有嘅， tapi Tuhan menciptakan dari yang tidak ada 都係佢創造有，冇一邊都有， menjadi ada. 上為有， Semua yang Tuhan ciptakan 一切上天創造嘅， bermula dari ketiadaan. 都係開始而冇嘅。 Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal pertama, 係都講聽講創世紀第一節， dikatakan bumi itu kosong belum berbentuk. 都係講到世界係空嘅， Lalu Tuhan mulai meletakkan dasar itu membentuk segala sesuatu. 然後上天開始咗嘅變曬佢嚟做， Dari yang tidak ada menjadi ada. 而冇一邊都有。 Artinya apa? 意思講到係乜？ Tuhan yang berdaulat. 對，上天有主權， Tuhan yang berkuasa. 對，上天有權柄嘅， Karena itu dia sanggup mengubah segala 所以 sesuatu. 佢能夠改造一切。 Di hadapan Tuhan, 和上天面前 semua ini, 嘅所有嘅一切， seluruh ciptaan ini 所有佢創造嘅， seperti membalikan telapak tangan.
按唱佢反轉來嘅事， Karena dia yang berdaulat, 因為佢都係主權嘅， dia yang berkuasa, 佢有權柄嘅， dia yang berhak mengatur semuanya 佢 ini. 都係有能夠嚟料理管理嘅一切。 9 sampai 10. 和天叫到天 Langkah 實 kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. 他比保護生命的腳步使惡人在黑暗中寂然不動，人道不能靠力量的勝，靠力量的勝。 Ayat 10, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka ia mengguntur di langit. 以耶和華曾經的必被打碎，耶和華必從天上以淚攻擊他。 Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. 比審判地極的人將力量給已有所立的王，高舉所高之的腳。 Dalam ayat 10 kita melihat Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. 讓本上天能夠審判到世界最後。 Artinya, 意思講， keadilan Tuhan itu tidak bisa dibatasi. 意思講到上天公義唔能夠攔住， Tidak ada yang bisa membatasi keadilan Tuhan. 上天公義冇人能夠攔住佢。 Kita melihat sampai ke ujung-ujung keadilan Tuhan itu berbicara. 都係上天嘅公義能夠同世界講法到最後， Tidak ada yang bisa disembunyikan. 冇一切本可能夠變在上天嘅面前。 Keadilan Tuhan sampai di ujung-ujung manapun. 對上天嘅恩典、上天嘅公義到一切嘅地方。 Sehingga kita melihat pada akhirnya dia akan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. 對最後嘅叫佢高舉，叫做佢讓病高莫一人， Siapa orang yang diurapinya? 乜人佢高莫一人呢？ Di sini berbicara tentang Mesias. 你講到到메시아， Ketika Mesias pada waktu dia mati, dia seperti direndahkan. 메시아當佢死嘅時，佢按像本人家看唔起。 Ketika Yesus mati di atas kayu salib, 當耶穌基督死在 dia 當 seperti 時十字架， direndahkan. 佢按像本人家看低， Dia dicemooh. 本人家講唔好嘅， Orang hina dia, 人家羞辱佢， orang ejek dia. 講佢壞話。 Tapi pada hari yang ketiga, 但係我第三日， tanduk kekuatannya ditinggikan oleh Tuhan. 讓病佢能夠本上天高起， Dia mengembalikan kemuliaan anaknya kepada yang sesungguhnya sebagai Allah. 佢讓病本嘅生人要榮耀，都係成為神。 Mesias menerima kemuliaannya. 메시아得嘅榮耀， Dan Hana yakin 哈拿也相信， seperti inilah keadilan Tuhan. 都係上天嘅公義都係用一樣。 Keadilan Tuhan tidak bisa diselimuti oleh apapun. 萬人不能夠肯定上天嘅公義， Jadi pengharapan itu 所以佢就盼望 merupakan kedaulatan dan keadilan Tuhan. 都係成為上天嘅主權，成為上天嘅公義。 Tidak ada seorang pun yang bisa bermain-main dengan ini. 冇一隻人本好笑能夠好嘅嚟教， Pengharapan itu miliknya Tuhan. 因為盼望係成為上天。 Pengharapan menunjukkan di situ Allah yang berdaulat dan juga Allah yang adil. 佢就盼望係對能夠本次有看到，一隻要主權嘅神，一隻要公義嘅神。 Jadi kalau kita melihat dari rangkaian ayat ini, 係對我哋講看嘅所有嘅聖經節， ternyata di balik pengharapan itu 好嘅盼望嘅背後， berbicara tentang iman. 都係講到信心。 Kenapa? 做埋呢？ Ketika kita berharap, 當次嘅要盼望嘅時候， kita sedang memikirkan sesuatu yang tidak pernah bisa kita raba, kita lihat dulu. 都係即個正在相等，即個唔能夠摸嘅，唔能夠碰到嘅東西。 Tapi kita hanya berharap. 但係即個只要盼望， Kita hanya berharap. 即個只要盼望， Berharap bahwa ada sesuatu di balik semua itu. 都係要盼望，好嘅變實背後有一件事情。 Ketika Hana berdoa di hadapan Tuhan, 當漢娜禱告和上天面前時候， dia berharap, 佢盼望， tapi dia juga punya iman. 但係佢也要信心， Dalam iman itu, 好嘅信心。 walaupun dia tidak mengerti rencana Allah, 雖然佢唔知道上天嘅計劃係乜， tapi dia melihat satu bukti 但係佢看一隻證明，
Allah menjawab pengharapannya. 都係上帝回答嘅盼望。 Ketika dia boleh melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. 當佢能夠叫出來一隻聖人，叫做撒母耳嘅時候， Dan di dalam doanya dia bilang, 然後嘅禱告中佢咁樣講， ketika dia sedang berkata-kata dan Imam Eli mendengarkan itu, 當佢講話時候，然後以利先知聽到嘅時候， dia mengatakan begini di dalam pasal pertama. 佢都咁樣講： Tuhan, 上帝啊， kalau engkau izinkan aku punya anak, 係你允許我有聖人， aku akan mempersembahkan anak ini untukmu. 我都會奉獻你隻聖人， Aku akan mempersembahkan anak ini untukmu. 我會奉獻你隻聖人本人。 Kalau kita melihat, 喺度講起嚟看， persis seperti gambaran Allah Bapa mempersembahkan Tuhan Yesus di atas 按 kayu 像 salib. 看到樣本神奉獻嘅聖人，也是基督和十字架行。 Bagaimana perasaan seorang ibu 樣本一隻母親呢，心情行， baru punya anak, 撐開始有聖人， anak yang dia tunggu bertahun-tahun. 對，其實聖人佢等你很多年。 Tapi pada saat itu juga ketika sudah besar dia harus bawa anaknya kepada Tuhan. 但係當到嘅聖人按太時候，佢一低嘅隻聖人奉獻本神。 Tapi itulah iman. 但係呢隻都喊到先先 Karena，Hana percaya 因為哈拿相信， Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat dan adil. 因為其實上帝都係有主權嘅神， Jadi dengan tidak ragu, 所以佢冇用一隻懷疑心， dengan iman dia, 用嘅信心行。 dia bawa anaknya pada umur 3 tahun itu ke hadapan Imam Eli. 而3歲嘅隻嘅聖人，佢都帶去以利先知嘅面 Dia 前， percaya dengan imannya. 佢相信嘅信心， Janji Tuhan itu tidak pernah salah. 對上帝呢樣冇錯過， Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. 因為上帝冇先做次嘅失望。 Karena itu di dalam Ibrani 16, 所以學詩伯來 Ibrani 書 6 ayat 19. 詩伯來書第6節19。 Ini adalah sebuah ayat yang sangat saya sukai. 第六章19節嘅時候講到， Pengharapan itu adalah Saul. 都係講到樣本盼望一樣嘅毛錢， Saul yang kuat, 都係有力量嘅毛錢， bukan sekedar kuat, 唔係單單有力量， tapi dia juga aman bagi jiwa kita. 都係佢能夠本次界就平安嘅感覺到。 Mengapa? 做咩呢？ Karena dia telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. 因為佢都能夠本次界帶到次界和熱頭嘅背後， Jadi pengharapan itu seperti sebuah sahu, yaitu jangkar. 都係呢隻盼望都係用一隻毛錢。 Ketika jangkar itu sudah diturunkan dari kapal dan dia tertanam di dasar laut, 當嗰隻毛錢放下搖船可放下多多海底嘅時候， tidak ada jangkar yang tidak kuat, 每隻毛錢本可要按太嘅力量嘅。 kecuali ada badai, gelombang menghempas dia. 當要太風太浪嚟打佢嘅時候， Dia harus kuat, 佢都應該要力量， karena dia menanggung beban dari kapal itu. 因為佢係讓病擔當起來嘅船嘅條船嘅重量， Kalau tidak kuat, 係冇太嘅力量， kapal itu tidak bisa berlabuh. maka 嗰隻船唔時候能夠停， Kapal itu pasti dihanyutkan oleh air. 一停嗰隻一條船會本嘅太去浪打走， Karena itu jangkar atau sahu itu harus kuat. 所以嗰隻毛錢係愛要太嘅力量。 Dia harus teguh kokoh di situ. Kita harus應該要按太力量， Itulah pengharapan. 你就都喊到盼望。 Kita harus masukkan, letakkan dengan kokoh dan teguh di dalam Tuhan. 都係次個，我要讓病太力，有力量放喺上帝嘅面前。 Supaya apa? 你 Supaya 有埋呢？ supaya kita bisa melihat pengharapan itu nyata. 知道次個能夠看到你就盼望係現實嘅， Karena ketika pengharapan itu diletakkan, 因為當佢就盼望放下來嘅時候， kita akan berbicara iman. 次個愛講到都喊到先善， Kita baru mengerti di balik iman itu ada apa. 次個才能夠抵達和先善嘅背後係要乜？ Apa yang Allah mau rancangkan di dalam hidup kita. 佢係上帝我要咩計劃和次個成法學， Kita baru mengerti 次個才能夠明白， di dalam iman kita. 和次個先善， Kita meletakkan pengharapan kita. 對次個放下次個盼望， Kita baru mengerti
去甲菜能够明白， Di balik itu semua, 在嘅背後， Allah punya rencana besar di dalam 佢 hidup kita. 上天有安太計劃好去甲生命， Seperti Hana memahaminya. 用哈拿樣俾嚟明 Di 白， dalam imannya, 在嘅心心吼， dia berharap kepada Tuhan. 都係見樣俾要盼望對上天， Ternyata Tuhan sedang merancang rencana yang besar. 對上天已經有安太嘅計劃， Karena pada akhirnya, 因為到最後， Samuel menjadi seorang nabi yang besar 因為最後撒母耳都係安太先知， yang dipakai oleh Tuhan. 都係樣俾上天能夠使用嘅， Samuel hidup benar-benar memuliakan nama Tuhan. 所有嘅生命都係真正嘅要俾榮耀 Sehingga 上 orang 天。 bisa melihat kemuliaan Tuhan di 使到 dalam diri 上天能夠 Samuel. 看到榮耀有嘅生命， Dari sejak kecil, 由很細開始， seorang Samuel adalah seorang yang takut kepada 佢 Tuhan. 係由很細開始，撒母喺上一隻按敬拜上天嘅 Kita 人， mendengar kisahnya. 先能夠記得要俾 Allah 佢故事， sendiri berkenan berbicara langsung kepada 要俾上 Samuel. 天演示嚟對佢直接嚟講法。 Biasanya Allah bisa bicara langsung dengan seseorang. 當你也上天能夠對一隻人直接講 Kalau 法 Allah 時候， berkenan kepada orang itu. 係因為佢事業嘅責任， Kalau dia tidak berkenan, 係佢冇事業對 dia 佢 tidak 責 mau 任， bicara. 佢天唔可以講法， Kita melihat 即刻能夠嚟看。 Samuel sudah memperoleh karunia ini dari sejak kecil. 由細撒母耳已經得到嘅責任點， Dari sejak kecil, 由從細 Allah sudah bicara langsung dengan Samuel. 上天要俾直接對佢講法。 Bukankah ini sebuah kemuliaan? 係咩？你就喊到就上 Bukankah 天 ini 榮耀。 rencana besar yang luar biasa? 係咩嘅？就喊到安太計劃。 Kalau kita punya iman dengan pengharapan di dalam Tuhan. 喺度講出嘅有信心，有盼望和上天裡面， Yesus datang 上天來， untuk memberikan kita pengharapan. 佢係帶來盼望， Di tengah situasi yang paling kelam sekalipun. 和出黑暗嘅前線半後， Yesus datang 上天來， untuk memberikan kita pengharapan. 也是來帶來盼望， Di tengah situasi yang paling kelam sekalipun. 和最黑暗嘅前線半後， Inilah pertanyaan kita. 你就都係成為這個問題。 Apakah kita sudah meletakkan pengharapan kita pada Tuhan? 係咪這個已經放在這個盼望和上天嘅所做無呢？ Apakah kita sudah meletakkan iman kita kepada Tuhan? 係咪這個放在這個信心和上天所做無呢？ Dan kita percaya 為這個相信 di balik iman kita, 和這個信心嘅背後， Tuhan sedang merancangkan satu pekerjaan yang besar buat hidup kita. 上天已經計劃安太嘅計劃和這個生活吼。 Ketika saya mendengarkan panggilan Tuhan itu, 當我聽到上天嘅呼召嘅時候， saya masih ragu. 我係懷疑 Tuhan, betulkah Engkau memanggil saya? 上天係咩嘢先至來呼召我？ Tuhan, saya punya mimpi. 上天我有夢想， Kenapa saya nggak boleh menjadi seorang dokter? 做咩我唔做得成為一個 Saya 醫 punya 生？ mimpi. 我有夢想， Saya ingin mengobati orang. 我係做醫生 Saya 㗎， ingin merawat orang. 我係照顧 Tapi 㗎。 kenapa Tuhan panggil saya 但係做上天呼召我， untuk menjadi dokter rohani? 成為一個連面康嘅醫生， Saya tahu Tuhan, 我知道上天 jadi hamba Tuhan itu tidak mudah. 成為上天僕人咩安 Jadi hamba Tuhan itu berat. 成為上天僕人係安 Begitu 難。 banyak hal yang harus saya belajar di dalam otoritasmu Tuhan. 按照事情我愛來學習嘅而也主權嘅當中， Tapi Tuhan berkata sama saya, 但係上天對我講， aku memanggilmu 我呼召你。 bukan jadi dokter jasmani. 唔係肉體，唔係成為肉體嘅醫 Aku 生， mau engkau jadi dokter rohani. 但係我係喊你成為連面康嘅醫生。 Lalu saya sangat bergumul. 然後我喺安太嘅掙扎中， Seperti Musa berkata kepada Tuhan, 就摩西對上帝講： sanggupkah aku berkata-kata kepada Firaun? 係咩我能夠對菲拉文王安尼講麼？ Aku tidak pandai bicara Tuhan. 我唔會講法， Kalau aku bicara, apa yang harus kusampaikan kepada Firaun? 我對佢隻王講，我講乜？ Tuhan bilang aku akan kasih Harun sebagai pendampingmu untuk bicara. 上帝講我會對哈倫成為田地一起來講法。 Tapi sekali lagi Musa bilang, Tuhan aku ini siapa? Aku tidak layak, aku tidak sanggup. 但係佢真係講我係乜嘢？我冇配，我唔能夠做。 Tapi Tuhan bilang, kau pergi. 但係上帝講你去， Kan aku akan menyertai kamu. 因為我會與你同在。 Itu juga perkataannya saya katakan sama Tuhan. 其實佢發現我 Tuhan 對 kayaknya 上 saya 帝 tidak 講， sanggup Tuhan. 上帝安唱我唔能夠， Saya tidak sanggup. 我唔想， Saya ragu. 我懷疑， Apakah saya mampu menjadi hamba Tuhan? 係咩我能夠成為上帝 Saya 僕人？ begitu bergumul Tuhan. 我其實按 Begitu 太 banyak 掙扎， pergumulan saya. 按到掙扎。 Tapi Tuhan bilang, 但係上帝講， pergilah 你去， karena aku menyertaimu. 因為我與你同在。 Di dalam perjalanan saya,
在我的路途上， sekolah di seminari, 读书的时候， sampai akhirnya boleh melayani. 到最后我能够来侍奉的时候， Begitu banyak pergumulan yang harus dihadapi. 我已經面對很多掙扎， Seperti juga Musa, 像摩西， dia menangis di hadapan Tuhan. 佢喺上天面前佢嘅哭， Ketika bangsa Israel begitu bebal, 當嘅時候讓別以色列民族硬頭， tidak mau mendengar apa yang disampaikan Tuhan. 唔會聽因為上天停嘅頂講嘅話 Saya， juga menangis di hadapan Tuhan. 我用叫喺上天面前， Begitu banyak perkara yang saya tidak mengerti kenapa harus terjadi. 很多事情發生咧，我也唔懂得出面會發生， Tapi sekali lagi Tuhan bilang sama saya, 但係最後上天再同我講， pergilah, 而去， aku menyertai engkau. 我會與你同在。 Pada saat itu, 好嘅時候， akhirnya baru saya perlahan-lahan mengerti. 最後我慢慢能夠了解， Rencana besar Tuhan buat 上 hidup 天安 saya. 排嘅計劃， Kalau saat itu 係嘅時候， saya tidak berangkat, 係我冇去， hari ini saya tidak ada di sini. 我今日都冇可呢片晒， Hari ini saya tidak bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. 我唔能夠嚟看樣本上天嘅太工作， Hari ini saya tidak menyaksikan kedaulatan Tuhan, keadilan Tuhan di dalam hidup 我 saya. 也唔能夠看到樣本上天嘅公義，樣本上天主權同我 Karena 成 saya 日， percaya 但係我相信， kalau sampai hari ini 到今日 saya ada di sini 我可呢片晒， bisa menyampaikan kemuliaan kebenaran Tuhan. 能夠嚟講上天真理、上天嘅榮耀， Itu terlebih indah 因為其實係個 dari 最 mimpi 後 saya sendiri 比我本人， dengan apa yang Tuhan percayakan saat ini. 都係以樣本上天相信我嚟做嘅， Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam 只係弟 Tuhan, 兄姊妹， apapun pengharapan kita, 咩一般學設計盼望。 para ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 所有親愛嘅母親和上天面前， hari ini 今日 kita bukan sekedar merayakan tentang sukacita menjadi seorang mama, 今日唔係只有單單讓彼此個來慶祝一隻成為一隻快樂嘅母親， tapi kita harus memikirkan 但係此個來思考， apakah kita sudah meletakkan pengharapan kita sebagai seorang ibu di dalam Tuhan. 係咪此個要放在一隻此個成為母親嘅盼望和上天面前， Pengharapan kita untuk keluarga kita, 對此個盼望對此個家庭， pengharapan kita untuk suami dan anak-anak, 此個盼望對此個丈夫對此個新人， pengharapan kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. 此個盼望對所有此個施主為此個 Sudahkah kita meletakkannya itu dalam iman kepada Tuhan? 係咪此個要帶出嘅一切盼望和此個信心向對上天？ Sehingga ketika situasi apapun terjadi di dalam 直到 hidup 發 kita, 生咩事情本後，此個生發向。 kita tetap berharap sama Tuhan. 這個一樣樣嘅要盼望對上 Karena 天， iman itu bisa menerobos segala sesuatu. 因為其實信心能夠推通一切， Kalau kita berharap kepada Tuhan, 係這個要盼望對上天， pada akhirnya 到最後， sama seperti Hana, 樣樣慳啊， kita akan melihat kemuliaan Tuhan. 這個能夠看到上天嘅榮耀， Bukankah ini kerinduan kita? 係咩？你就對這個每一人嘅渴慕呢？ Bukan kita meninggikan diri sendiri, 唔係這個高企這個本人， tapi kita mau meninggikan Tuhan. 但係這個高企上天， Sehingga ketika orang melihat kita, 直到人看這個時候， mereka tahu 其他人知道， ada Tuhan yang hidup, 因為有上天生嘅上天， Tuhan yang berdaulat, 上天有主權嘅， Tuhan yang adil, 上天一隻公義嘅上天， Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, 對上天冇做這個失望嘅。 dan Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya pada seluruh alam 所以其 semesta. 實上天會本此嘅所有嘅萬物看到嘅榮耀， Jadi, 所以 marilah 一齊來， mulai hari ini 由今日開始， kita berharap hanya kepada Tuhan. 這個只有盼望對上天， Jangan berharap kepada yang lain, 冇盼望對別樣嘅， agar kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. 使到這個能夠嚟看上天嘅榮耀。 Amin. 阿門。 Mari kita menenangkan diri. 這個來安心， Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. 這個來禱告， Kita mau bawa seluruh pengharapan kita pada Tuhan. 這個帶所有嘅一切，這個盼望和上天面前， Tidak ada pengharapan yang di luar daripada kendali Tuhan. 冇別樣嘅盼望和上天以外， Karena Tuhan tahu setiap apapun yang terbaik buat hidup. 因為上天知道所有嘅好嘅和這個成法行。 Jadi kalau hari ini
所以喺幾日， Tuhan masih mengizinkan kita bernafas 上天係半期間能夠有機會嚟呼 di 吸， tengah-tengah situasi yang mungkin kita pikir sangat kelam. 可能可按係啱嘅前線見啦， Tapi marilah kita meletakkan harapan kita pada Tuhan. 但係來此嘅一切嚟放嘅就所有嘅盼望和上天嘅面前， Jangan pernah mengabaikan Tuhan. 莫避開上天， Jangan pernah meninggalkan Tuhan. 莫離開上天。 Mari kita bawa pengharapan kita di dalam doa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. 帶所有此嘅盼望和此嘅本然嘅禱告。 Sebuah pujian mengatakan, aku berharap hanya pada Tuhanku. 呢隻歌詞講到讓病人只要 Di 對上 atas 天， ngarai maupun lembah, di atas gunung yang tinggi, karena aku tahu Bapa memeliharaku. Biarlah ini menjadi pujian kita di pagi ini. Kita dengan iman mengatakan, aku hanya berharap kepada Tuhan. Aku berharap akan Tuhanku di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, Dia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, Dia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Kita nyanyikan ini di hadapan Tuhan dengan iman dalam diri kita. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita mau datang dengan iman kita, karena ketika kita berharap, kita tahu Tuhan ada di sana. Tuhan bersama kita, dan Dia akan berperkara bersama dengan kita, melewati setiap saat apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Bahkan di dalam lembah pun Tuhan ada di sana ketika kita berharap kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan iman di hadapan Tuhan, karena kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Aku berharap akan Tuhanku di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, Dia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Dengan lemah lembut sebagai doa kita pagi ini di hadapan Tuhan. Aku berharap akan Tuhanku di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, Dia
tak gentar dia tak ingkar Bapa surgawi memeliharaku. Kalau seorang Hana sudah Tuhan ajarkan tentang bagaimana berharap di dalam iman, dan dia mengerti ada rencana Tuhan yang besar di balik semuanya itu. Tuhan, kami juga mau belajar, kami juga mau diajar oleh Tuhan untuk mengerti seperti Hana. Kami mau meletakkan pengharapan kami di dalam iman kepada Tuhan, sehingga situasi apapun yang menimpa hidup kami, situasi apapun yang harus kami hadapi, kami tidak gentar, kami tidak takut, karena kami mengerti di dalam Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, yang adil. Tuhan tidak mengecewakan. Dan kami percaya pengharapan kami akan melihat sesuatu di balik iman itu kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap kami yang pada pagi ini sudah beribadah. Berkatilah setiap langkah hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Biar kami boleh berjalan dengan pengharapan dan iman di hadapan Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah juga para ibu yang ada di seluruh dunia. Biarlah melalui iman pengharapan mereka seperti seorang Hana akan membawa isi keluarganya, suami dan anak-anaknya melihat rencana dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ini doa kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. 上帝就给开光。 我们来唱50首曲行奉献。我们能记在教会银行户口，或再送到教会来。Kita akan menyanyikan KPPK 50 untuk menjalankan persembahan. Kita dapat memberikan persembahan kita melalui pengiriman rekening gereja atau kita mengantarnya ke gereja. Yang
berdiri. Jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Amin. Kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, terima kasih atas penjagaan Tuhan terhadap kami, di mana melalui kehidupan hari lepas hari kami tetap bisa merasakan bahwa pemeliharaan itu nyata dari Engkau. Terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan. Terima kasih juga kami nyatakan kepada Tuhan, baik untuk makanan, minuman yang telah Tuhan cukupkan. Meskipun pada saat ini kami harus melalui masa yang sulit, di mana banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini, khususnya untuk menghadapi COVID. Banyak kami diantaranya penghasilan berkurang dan lain sebagainya. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah pemelihara. Engkau akan menstabilkan seluruh keadaan, karena Engkau adalah Allah yang selalu memberikan pengharapan yang benar-benar adalah suatu pengharapan. Karena Engkau adalah Allah gunung batu kami yang patut kami sandarkan. Terima kasih. Kami ucap syukur, kami telah memberikan persembahan pada hari ini kepada Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati apa yang kami persembahkan dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Kami mohon agar Tuhan mencurahkan segala cinta kasih dan berkat-Mu untuk setiap kami, sehingga pada akhirnya kami tidak kekurangan apapun. Terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. 生命天才种子的来，现在线上救主也来，我也天天为主而活，感谢主恩。Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, kita memasuki warta jemaat 弟兄姐妹，现在进入报告。 atas nama majelis, pengurus dan jemaat sekalian GMI Banda Aceh. 代表所有的执事、所有的会友，泰阿切维里高费， mengucapkan selamat Hari Ibu. 恭贺泰家母亲节快乐。 Akhirnya setiap kita sebagai ibu-ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, 盼望大家所有成为母亲和上帝和耶稣基督爱惜爱当中， diberkati oleh Tuhan, 上帝太太的祝福， dipakai oleh Tuhan untuk melayani 上帝让我们来使用大家和侍奉的工作上， baik di keluarga, 和家庭上也好， di gereja, 和教会上， di masyarakat. 和社会上， Tuhan memberkati semua ibu-ibu. 上帝祝福所有的母亲。 Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
亲爱弟兄姊妹们， untuk sementara waktu kami Banda Aceh, 和暂时的时间，阿且为你交费， untuk minggu depan 包括下集礼拜， kita masih live streaming 即个都用这8万样的节费， sambil menunggu kondisi 用本来等前线， apa dan bagaimana 用本 khususnya dari pemerintah daerah 特别系我即个本地的政府， supaya kita bisa kembali untuk ibadah secara normal. 直到即个能够用平常的节费来执行。 Nah, setiap kita yang ada di rumah 盼望即个每一弟兄姊妹好活下， maupun yang ada di tempat ini, 或者好里片撒好交费行的， mari kita tetap berharap di dalam Tuhan, 即个一切来要盼望和上帝的里面， karena pengharapan kita di dalam Yesus Kristus 因为和耶稣基督里面的盼望 adalah ya dan amin. 都系真的、真可爱。 Nah, 系 setiap hari kita tetap berdoa 每日即个都要祷告， agar Tuhan menolong 盼望上帝能够来帮忙即个， supaya COVID-19 ini 直到嘅只 Covid 细菌 bisa berlalu. 個嘅走， Nah, beberapa hari ini hujan lebat. 見日都安太熱， Ini tanda kebesaran Tuhan untuk kita. 你就都係樣本上帝嘅大能嘅記號本即個， Nah, kita yakin bahwa melalui hujan ini, 即個相信而嘅只雨水， khusus untuk daerah Aceh, 特別本即個阿姐人， nah bisa menjadi lebih bersih. 都能夠潔淨， Nah, demikian kita doakan untuk kota-kota yang lain, 即個要為別樣嘅地方嚟禱告， nah, supaya hujan lebat, 直到要太熱， nah sehingga atmosfer bisa menjadi bersih. 直到嘅度空氣更加清， Nah, demikianlah warta, 安樣報告， makan makanan sehat, 嚟食嘅度要好嘅樣式， jaga kesehatan. 裝好即個健康， Tuhan memberkati. 上帝祝福， Shalom. 下龍。我们再来唱诗361首，请大家站立。Kita mengangkat pujian lagi 361, jemaat diundang untuk berdiri.
在天上得福，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，尽着赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，这到永远。阿门。Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan satu pengharapan di dalam iman hanya di dalam Tuhan. Jangan meletakkan iman kita pada pengharapan yang lain, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Kita bisa berjalan di dalam waktu-waktu yang panjang ini dengan berserah hanya di dalam Tuhan. Mari kita berharap hanya di dalam Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai satu hari nanti. Muka dengan muka kita bertemu kembali dengan Tuhan yang menciptakan kita. Amin. Saat teduh ibadah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.